Sinibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nikhuluma noPhumlani wakamhlongo. Ngiseyintabeni zase Devland eWard 24. Size ngodaba lukaSisi azosibikela nje ukuthi inkinga yakhe ikuphi, asitshele negama lakhe. Babukeli bethu sisazokhuluma nje noSisi, ngicela ke ukunikhumbuza ukuthi ukuze channel yethu iqhubeke iye phambili kudinga ukuthi ni subscribe, ni like, nenze konke. Siyatholakala ku Facebook, Instagram na ku YouTube. Subscribe lapho ukuze sikwazi ukukhuphuka siye phambili, ngoba ukusubscribe kwenu ukona kwenza ichannel yethu ikhule kakhulu kwaDukuza TV. Njengoba sasichazileke bakwethu, abantu abaningi bebenemibuzo eminingi yokuthi ikwaDukuza ngabe i-based noma ngabe igxile kwaDukuza kuphela. Cha, njengamanje impendulo isiyaqhamuka. Njengamanje sise Devland eintabeni zaseJozi le eGauteng mabweni, kuthiwa inyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Baqinisile impela, yabona inyama esidlela inzima kakhulu bafowethu. Sisakhuluma nje, bengizocela ukuthi uSisi ke asibingelele, ngidlulisele kuyena ukuze sichaze udaba lethu. Sibonge babukeli bethu. Sisi, ngiyaphila baba. Ngiyabonga bhuti wami. Okay, balaleli nabalandeli baka kwaDukuza TV. Ngiyanibulisa manje, igama lami ngoShila Mashele from nguzalwa ngiphumela iPompo nabulabula, ngumtsonga mpela ophelele Mashele. So mara ngibile ngaba le eJoza ngendaba yesimo situation. Okay, indaba yami yohinde, but ngicela nibe patient la ngizocala khona. Ngizoyiqalela nyana phezulu nyana. Okay, mina ukukhuleni kwami vele ekhaya sibe sihlala kamnandi kumnandi, ubaba umama yimi usisi wami, mina ngilast born. Vele mina ngakhula umama vele umuntu anomzimba, abantu bonke even nathi sibe sizwa ngokuthi ukuthi nje uhlale kahle ngoba ubaba ubasebenzela igovernment, chef esibhedlele esikhulu sehospital, abantu balePompo basazi. Okay, sizwa ngathi ukuthi nje uhlale kahle. Okay, kwahamba ngithe manginabo 12 years umama wabiza mina nosisi wami, wasitshela wathi, bantwana bami niyazi ukuthini, ngicela ukuthi nizosala lani niziphathe kahle, mina ngiyahamba ngeke ngisaba nani la ngihlale nani. Like azange mina especially ngimncane, usisi wami angabuzange nembuzo or why mama or ini, wavuma kuphela. Okay, umama wasithembisa ukuthi yazana ukuthi ekudineni sizoba sonke, ngoba leli dlozi elinami yilo lingihambise la, lingithembisile ukuthi nizoba nami. Okay, kwaba njalo ke. Umama wahamba waya angayanga umama wakhe. Umama wakhe ubahlala la bakubiza ukuthi ngwamito, part of Limpopo nayo, but what decide ukuthi ayekuphi eSprings kunobhuti wakhe. Ubhuti wakhe umZulu, umama wakhe ke umshangana, umtsonga, ukhuluma isitsonga, wabulabule. Okay, umama kamama wami uthe kushadeni kwakhe masaseyintombi into indoda ayitholile first kwaba umZulu. Lo mZulu lo amtholile ubaphuma eNkangala, kube kuyiJohannesburg. Okay, waba umthole anomntwana wendoda kuyiAaron Taylor. Okay, uthe mase athola yena, ngithi waba nomntwana okuyimama wami. And then waba nomntwana ngoba umama wakhe like kusho ukuthi ugogo kamama wami ubasaphila. Wathi lo mntwana lo ngiyomnikeza igama lami, wathi kuzoba iPhumzile Taylor.
Okay kwaba kanjalo ke. And then ugogo wami uzala umama lo khuluma isishangano seLipompo. Wenzani wabanga umntwana wavela watshela indoda yakhe leya umuntu kamama wathi lo mntwana lo ngiyamfuna angeke nje azakhuliso unganamfazi ini itori eziningi ne nami ngazazi njengoba ngumntwana yabona. Okay umama to cut short wa end up akhulela kuphi eLipompo emashanga ematsongeni ngoba ngithi amashanga they from Zambiko Lipompo amatsonga wakhulela kuphi wakhulela eLipompo. Uthe makhulele eLipompo ugogo bile wathole inye indoda lapha eLipompo mathole inye indoda waba nomntwana eyi-1 maba nomntwana eyi-1 igama lakhe Winnie Mansongo like ngezulu mamncane game waba uyilasiboni yakhe waba naye umntwana. Okay umama wami vele ubese asitholele indoda ubaba wami wahamba wayogana ngapha ekhaya. Uthe afike ekhaya laba abayazi izinto zabe ukuzikhanda kuziyenza hayi babuzana bathi hayibo why asuke eGoli azothola indoda la eLipompo eGola kunamadoda na baqala nje ekuqaleni usisi wami wa 1987 umama wami ube right like umama wami lo muntu oslender uyazisisa ulo muntu anganamzimba. Okay abazengimamenze next ngoba usithuthe maba pregnant 1992 mina mangizozalwa kusho ukuthi laba khanda ama plans khona umama bamenza lento bamenze yona kusho ukuthi lento le yangena nakubani nakimi ngoba uba pregnant do ngibona ngakhona. Okay uthe lapha yani ngazalwa mina ngo-1992 mina vele umama ubuslender bakhe inina ngibazi ngithe mangikhula ngibona umuntu lo onomzimba vele ubasahlala nobaba ekhaya ubasebenza ecompanyini bathi Robertson beyenza ama spice yabo Raja ini yabona. Okay kuthe kuhamba umama nje wavela nje wabiza mina nosisi wami wathi bantwana bami yabona mina ngiyahamba into ngicela ukuthi nisale nisiphathe kahle nifunde isikolo nibe right and ngiyanthanda. Hayibo usisi wami wabuza hayibo mama uhambelani umsebenzi wona uzoshiya nobani. Umama wathi nami angiyazi akusiyimi umkhulu wenu. Umkhulu wethu bani? Athi nami ngimazi but umkhulu wenu uthi ngihambe la. Mathi umkhulu wethu ukhuluma ngobabakhe ubabakhe angamazi total since wazalwa wathi umkhulu wenu. Okay thina savuma njengoba sabantwana. Umama ngathathanga impahla ngathathanga next wavela wathatha ibhege yakhe wavela nje wazihambela. Kanti mahamba like anyazi ukuthi la endleleni lo mkhulu lo oba amleader ukuthi iyakuphi ungayikuphi ngoba angayanga umama wakhe. Umama wakhe basaduze ubaseLipompo naye yabona. Labathi kusongwamitwa wahamba waya kubhuti wakhe ene lo bhuti wakhe angamazi total. Sisi wami siyaluza udaba lakho lude impela njengoba wachaza ukuthi abantu kufanele be patient kodwa ukuze silandele kahle kufanele igaba negaba sazi uma wakho eqala wahamba eyobheka ubhuti wakhe kodwa lo bhuti wakhe futhi angamazi ukuthi ubani wakabani ohlala kuphi etshelwe lo baba lo ombone ngephupho kodwa naye futhi ayengamazi ekuphileni kwakhe angithi
esembona yena esemazi kuphi ephushweni. So ngalesikhathi ke umama ehamba mhlambe mawukuthi usakhumbula kahle mawungakalekisa iminyaka kuwena yayimngaki nje sisi masuyaqhubeka nje nestory sakho ke ukuze sikwazi ukuthi sisikhethe sonke nababukeli bethu bayafisa ukuthi bazi ukuthi into nento bengagcini bedideke. So ngithi ke angibabuzela ukuthi wawuneminyaka emingaki then masuyaqhubeka nestory ke la umama eyakabhuti khona. Ngiyabonga sisi. Okay, ngiyabonga bhuti wami. Mina ngibe around 12 years ne. Okay, umama asibiza athi yena uyahamba but angacabana nginobaba. Just yena khuluma ukuthi nje into alayeliweyo nakuthi ahambe uyabona. Okay, ngibe lapho koba around 12 years. Okay, then uthi umama masahambile ubaba bona ukuthi umama ngasekho ugogo wami uzala ubaba ubangahlali kude man ubangahlali kude angazi ngema kilometer ngakhomba kanjani but mangakhomba kusuka lana kulesihlahla lesiya osibonayo not even half a kilometer lo. Ugogo wami wasuggesta ukuthi watha Robert Gamalele la kababa wathi labantwana labo angeke uhlala nabona uyindoda uyi-1 mabeze labo zohlala la ekhaya. Okay, then sahamba sayohlala nogogo masihlala nogogo ahlala even 3 months. Ugogo mhlambe uke bukhona kulesi strato oshoyo kule distance oyisho. Ugogo uhlala khona ekhaya straight. Ngisho ukuthi khona lapha esikhulu la ubaba khulele khona ini yabona. Akuphela nginesikhathi ubaba ngiyazi ukuthi ubekwenzeka lana umcondo nakho orini wavela nje wasukana nje wathi hayi mina igama lami ngoShila wathi uShila kufanele ahambe aye kumama akhe kufanele ahambe kumama akhe hayi kufanele ahambe hayibo akuzange oba nomuntu omphikisayo ubaba basebenzela igovernment esibhedlela bahola nge-15 kuthe makufika i-15 usisi wami ugogo lapha ngiyaphelekezwa edorobheni Tsanini ngiyahamba ngiyakumama eSprings ngithe mangifika eSprings ngahlala umama ubasasesemkhukwini. Okay, ngahlala oroboma 3 months mangihlala 3 months umama lapho yangitshela ukuthi yabona mntanami ngiyabona ukuthi kufanele ngikuthengise lo mkhukhu nestand angithi benzani ma uhlala emkhukwini kanje ngathi ne igovernment yasithembisa ukuthi sizona akhela ama-RDP yabona. So abantu sihlala sinethemba even umuntu athi ngithengisa nge-10,000 sivela singugijima sazi ukuthi lapha kuyoba ne-RDP. Okay, umama usithengise nge-6,000 istand no nomkhukhu. Okay, wathi kufanele ngihambe mama why sihamba la athi fanele siye umama kamama usaphila ubaselipompo le ndaba ibiza Nwamito. Yakhumbula masaqala istory ngikhulumile ngithi umama uthe mahluka nobaba waya kaNwamito kusuka kaNwamito waya kubhuti wakhe ngoba akhombise ngoba umama balo muntu lo weyimpono kakhulu obakhombise. Okay, therefore ngicontinue kule yami nomama vela ngeke ngibe nesay umama nje decide. Okay, lapha yana kwatholakala umuntu wasithenga. Okay, sahamba sayela ipompo sithema siyela ipompo like uthi ngikutshele enye. Okay, before uqhubeka ngoba sifuna ukwazi ukuthi igaba negaba kuhamba kanjani. Ngalesikhathi umama wakushiya na 12 years wena wasuyasuka weza naye emkhukhwini wahamba umama wadayisa umkhukhu. Ngalesikhathi edayisa umkhukhu ungakanani ngaleso sikhathi leso iminyaka yakho nje?
Okay mamela mina ngithe mangishiya ngina 12 ngithi wangishiya the whole year like yabona and then awuthi ngithi la kuwama 13 ngithi umama vele ubaloka afonela ubaba amtshela ukuthi hayi umntwana nami noma kungasala lo mdala usisiwami ne akunandaba but lo mncane uyanginida ngoba mncane yabona and then ila ubaba wami naye ashikushe khona amandla athi makahambe kumama ke sithe masuka emkhukhwini ne hayi wathengwa sahamba masihamba sibe seLimpopo indawo ebizwa ngeTsanini angithi sahamba sakubani umuzika kabani kagogo wami umama kamama wami yes hayi masifika lapha yani vele ugogo like kube kumuntu lo bahlala for asifonela atshela umama ukuthi yazini mntanami wena nje sebaqede ngawe bakusebenzile mntanami ngicela ukuthi ubuye ekhaya sizobona ukuthi lokugula bakufake khona inini sizokukhona oro kanjani hayi ukuthi umama vele nje aqinise ikhanda athi hayi mama mina ngeke ngibuye eLimpopo ngoba ube yena bheke nokukhula kwakhe ukuthi kube kunjani ubabheke ukukhula kwakhe ukuthi kube kunjani wafunga athi angeke ngibuye okay then sahamba nomama mina nginala kobo 13 years akusukudala ngibuya ngapha kubaba wami sema sifika lapha yani okay ugogo wami kuma ngingasulo gogo ohlala emakhaya ugogo wami obekulo umuntu osebenzayo obasebenza eKhilani la khona le Joburg la ebalungu ugogo wami like uba azo offer month end nje offer just the weekend mabuye Friday Sunday kufanele abuyele la eGoli ngoba ngiyamazi nalobhuti o driver ama taxi uDerich. No ngiyakuzwa ke sisiwami uyayichaza into yakho ukuze ke nababukeli bethu kuyiunderstand ake ngithi nje ukuyindlala kancane usisi babukeli ngokukhuluma kwakhe ke siphinde sibuyekeze wasuka umama ekhaya ngephupho ephuphe ubaba wakhe naye ubaba akangakaze ambone ekuphileni kwakhe wathi kunendodana yakhe ayitholayo ngaphandle ogama layo okuAaron Taylor ngicabanga usisi ke umama kaSisi wase wahamba wabheka la ayiyalelwe khona ubaba wakhe ngokwephupho nje bakade echazile usisi ke uthi umama waye umuntu ohamba hambe aboniswa so ekuhambeni kwakhe ke umama wahamba wamfuna ubhuti wamthola endaweni igama elikuphi indawo amthola kuyona ubani ubhuti Aaron Taylor wayehlala kuphi obahlala eSprings wayehlala eSprings ubhuti Aaron Taylor so uthe umama mayifika ukumama kaSisi efika kubhuti wakhe uAaron Taylor wathola ukuthi ubhuti unezingane unomama aphilisana naye so ngeke kwazi ukuthi bahlale emzini noma endlini eyodwa wayesemzamela ke omunye umkhukhu la ahlala khona ke umama until kuze kufike usisi eseneminyaka 13 okuyishumi nantathu ezohlala nomama wakhe la abahlala khona baze bafika isinqumeni sokuthi ke ba decide umama ukuthi no njengamanje kufanele bedayisa umkhukhu bahambe bebuyele kumama ougogo kaSisi ozala uma wakhe bebuyele kuphi ke eLimpopo kumama wakhe bahamba ke usisi nomama eneminyaka u13 so ke ngicabanga ukuthi ke usisi usengaphinda ke aqhubeke asize lapho ukuthi kuleyo minyaka ewu13 ke esefikile kuma wakhe wafika isimo sanjani kwenzakalani impilo yaqhubeka yahamba kanjani sisi bengicela nje ukuthi uyiqale lapho indaba ukuthi ke wathi senifikile ekhaya kugogo le eLimpopo la nafike nahlala khona isimo saqhubeka kwabanjani until kuze kufike ke kwingqikithi yendaba ngoba indaba kahle babukeli bethu isenalo uvutho ndaba layo ngicela nje nihlale nathi nisilalele kahle nizomuza usisi asikafike vuthoni lendaba nje beshila ukuthi indaba inde kakhulu indaba kodwa nje ake sihlale silalele siswami ake ngizwe kuwena ke ukuthi
kuhamba kanjani uqinisele nje mama ngiyazi ukuthi kuningi okusekhanda okucabangayo ungakhali kakhulu sisi njengoba sesifikile sobadukuza TV konke kuzolunga nawe usibize ngoba unethemba ithemba likhona ungasabi sithando sami ungasabi nje mama unikeze kahle isikhathi ikhumbulo sakukhumbulayo Samba masama se kugogo masifika lapha vele ugogo bekumuntu osebenza amakishi nje ekhilane mall la kuba kune flat bahlala kuyo asebenza belungu uRowene nalomunye womlungu bayithu evikini vele baba bona bachenzana kanja like kube kuyi domestic worker. Okay, no mama sahlala usesoma usale ekhaya ngoba yena angakaqedi isikolo. Umama uthi angifuni ukumdisturb esikolo ngoba sesiduze nokuqeda. Okay, sahlala kugogo masihlala kugogo like into beyenzeka umama ube aloku aya ngumzimba. And then ugogo makabuya wasitshela ukuthi kunenyanga ayitholile. Okay, isithando sami ngicela nje phithi kancane ungadina ngiyathola ukuphazamisa. Ngifuna ukuthi abalibukeli bethu nje babebuka udaba belilandele belazi ukusuka nokuhlala. Mawuthi umama kwakuya ngokuya ababukeli bethu mhlawumbe ngasosichazela ukuthi uchaza ukuthini uthi umama kwakuya ngokuya yini kwakuya ngokuya kwakwenzakalani kumama uchaza nje istory usibeke kuze sibe ne picture ecacile singababukeli ngiyabona. Okay ma ngikhuluma ngokuya ukuthi umama wami akusulo muntu anomzimba omkhulu akusuyi anomzimba omkhulu. Umama umuntu la aweslender mara mangikhuluma ngokuya ukuthi nje even masenda ama picture even menzani umzimba wakho balokuya aloku se ugqoka sazi 40 ugqoka sazi bani iyo into ngikhuluma ngayo. Okay sis okay. Okay lapha yani kwahamba makuhamba hayi umama lapha yani ugogo wami uzala umama ngithi ubile vele before asibiza tshela umama ukuthi hayi mntwana why ungavela uzibuyele ekhaya ukhohle ngalomsebenzi lo ube ayazi ukuthi umama uyenziweni lapha emendweni lapha kithi elipompo khona lapha kwaMashele ube ayazi yonke into yenzweni but anganamandla ukuthi angakhona ukuthi amlaphe. Hayi laphana ay wamtshela ukuthi emntana why nje ungaveli nje uzibuyele ekhaya sithi masilapha ya kugogo wami umuzini wakhe ngithi masilapha gogo wami vele. Okay ugogo wami nayo isangoma ngithi isangoma but le yakudala man yabona ngoba into ekhuluma mangithi isangoma yakudala ne ifirst ithwasana lakhe walithwasisa ukuzalwa kumama kube ku 1969 yabona ifirst ithwasana lakhe daswangithi isangoma le yakudala naye wayenzelwa ubungoma ngobani ngomalume wakhe uba inyanga uthi mambona gula enzana wathaye lo sister lo ufuna ukuthi nje adle igobongo nje kuphela yabona that's why abe inyanga seyena wayenzani wafuna ukwenza inyanga ini umntwana wakhe yabona. Okay lapha nomtshela umama wami mamtshela umama wami wayithatha yonke lento ngoba lento ugogo bayikhuluma kube kuyiqiniso
into ayaziyo into esiyaziyo saya kumuntu. Okay, iphike mhlawumbe mangabuza into awayikhuluma ugogo masobuyekezana kahle into awayikhuluma ugogo mangikhumbula uthena ugogo wayethi mntana mibuya lapha emendweni eLimpopo akuhambi kahle khona into abakwenze yona sicela ubuye lokho okhuluma ngakho mama. Okay, ngiyabonga butama awuthi ngikhulume ezwakale ugogo into ayikhulumile kumama wami ukhulume kahle wathi mntanami yazi yini kulo mendo lo ubongene kuwo buya la ekhaya ngoba into sebakwenze yona akusinto ayikho right buya la ekhaya nabantwana bakho bonke. Okay, umama lapha lokuyavuma angithi athi ngicela ubuye mina ngikhona la Nwamitwa egama lakhona yabona indawo Mamita Nwamitwa yes athi ngithathe leave ngikhona la kwa Nwamitwa ngicela ubuye sizobona ukuthi siyenza kanjani. Okay, ugogo waze wabuyela eGoli umama angazange enzeni aye kubaba mobuyela kumamakhe. Okay, sahlala ekhaya kwahamba isikhathi makuhamba isikhathi kwaba nelinye ilanga umama vele wabiza mina nosisi wami siyi-2 masibiza wasitshela umama wathi bantwana bami niyazini ngicela ukuthi ningasoli babweni oronenzane konke kwenzekalayo intandi kakhulu useswami ngoba bamdala wabuza ukuthi hayibo mama usha kanjani athi izolo ebusuku ngithe mangilele ngabona ubaba wami ungihambela phambili nami ngamlandela ngithe mangimlandela masifika umnyango lo wasekhishini ophumela ngaphandle mangiphaphama ubaba ngasekho ngiyi-1 ngabuka angiboni umuntu ngazibuza ukuthi kwenzakalani athi ngavela ngazi ivoice kababa straight yathi wangibiza ngale gama leli elakogogo wakamama wami imama like kababakhe wathi Phumzile ufuna ukuhamba kulomuzi lo uyizidumbu na ufile na waye ungahamba ekhaya athi ukusuka lapho ngabona ukuthi kahle kufanele ngihambe so bantwana bami mina ayikho ngizoyikhuluma kini or ngizoyithatha or ini into ikhona into ngiyazi ukuthi mina ngihamba nedlozi ngihambe ngiyi-1 idlozi akuyilo lingisusela yilo zophinda lithathe nina lilethe kimi. Hayi and then umama wahamba kanjalo uye ePitori Soshanguve kunobhuti wakhe bathu Edward ubhuti wakhe number 1 ngoba number 2 doctor kulandela umama wami number 3 Phumzile waya kubhuti wakhe Edward uthe mafika lapha yani hayi umama asahlele emini ba ilanga lishisa kwazi umntwana man omncane kulo dewakhuluma ngakhona aluka gijim umntwana uthe maza uthi baba mbiza Rahali ke rumite ke ntho ya hao uthi mathatha bag yena ngaboni next ubona just ama number phone abhaliwe hayibo ke mana rumiho wena Tebogo hayibo ke ntate omongwe kuwa hayibo ntate omongwe mo kae kuwa re tsamaya Rahali okay o re ke apare ditlhako tsaka uthe mangena endlini athi ujoke isicathula maphuma umntwana ngasekho
waphuma esitradeni wobheka umntwana angekho. Amanamba phone umaphethe esandleni anagama next yabhaliwe. Okay, that time kube kungasile lento ukuthenga ama-airtime yini yabona. Okay, uthi wavela waya la kufoniswa khona wafonela le number kwakhuluma indoda. Hello, sorry but mina le number yakho nginike umntwana. Athi yena unike urahalo wakhe yini. Ngibe ngicela ukubuza ukuthi wena ubani. Lo muntu wabuza wena ubani wena ufonela mina. Wathe mina igama nguphumzile. Umama wami ngoba nobaba bashadile. Ubasebenzisa isineme yama Mashele. Wathi mina nguphumzile Mashele. Athi wo Phumzile. Umama wathi yebo Phumzile Mashele. Hayi umalume wami wathi yazi ukuthini legama ngicala ukulizwa. Hey babukeli bethu ngicabanga ukuthi siyaluzwa udaba lukasisi kunezinto nje ezinye ezike zenzeka emhlabeni ezizenzeka zinye izinto ezi-impossible but masuyibheka there is nothing impossible. Njengoba esho nje usisi ethi kunengane eyaletha inamba kuma wakhe endlini yangasho ukuthi ithunywe ubani ithunywe umuntu nje ngaphandle. Utheke umama esaqoka ihlangu zakhe noma izicathulo uthe manje uyaphuma eminyango ingane ayisekho and akukho umuntu la ngaphandle. Ngaleso sikhathi ke usisi mayesho amafoni bekungasiyo into esisebenzisa kakhulu kodwa wasekunalento ekuthiwa yini ama public phone. Engakuthi ke umama wahamba ke waya kuma public phone wafona wamthola ke lo muntu akhuluma naye mayethi uyakhuluma naye wathola ukuthi ngathi umalume wakhe kunjalo sisimanga phosisi kwangathi ke umalume ekuwubhuti wakhe umama wakhe usisi. Ke ngicela nje sisi mhlambe mangalandisa nje lapho ke istory ukuthi ke sebefonelene yini abalandisana yona abakhuluma ngayo kwenzakalani emva kokufonelana kwakhe since ingane yanyamalala nayo wayengayazi. Sekuright. Okay, ngiyabonga abalandeli. Okay. Umalumama uku-Aranthela since afonele umama wami bakhuluma bayazana ukuthi ngumntana kabani ini kwathola ukuthi abantwana bondoda eyi-1 like bazalwa igazi eli-1 ngoba igazi la kababa. Okay, bakhuluma ukuthi umalume wakhuluma ukuthi woza eSprings seswami sizohlangana khona. Umama ngazange banenkinga. Okay, the following day umama wagibela waya kuphi waya eSprings ngoba umama dewasho ngakhona uba yena ubangazi ukuthi unobhuti. Yabona uba mangele na ukuthi unobhuti even mafonela umama akhe amtshele ngale ndaba umama akhe wamtshela straight ukuthi hayi mina ngithema ngihlala babakho ubahlala nomunye umfazi uba anomfazi so yena uba mangele nje kube kuyisurprise but asitshela ukuthi oro lo bhuti lo uzongiphatha kahle than umama the wayenze ngakhona. Okay, umama the following day ule waya eSprings bathe mabahlangana lapha bakhuluma umama ukhuluma istory sakhe sokuthi uyaze kanjani umathole kanjani ama number phone and then no maluma wakhuluma ukuthi uyaze kanjani nokuthi kunomntwana bathi uphumzile ene legama leliphela remember igama lakabantu lokagogo ozala ubaba wabo. Hayi bakhuluma lapho batshelana hayi bazwana like baba mnandi akuzange nje kube ne betrayal or umuntu wenhlizembe or in. Okay, topic. Okay, kwathi ngelinye ilanga umama babona ukuthi angasakhoni mangithi angasakhoni yazi ube nje akhathala umzimba wakhe awuze ukuthi ubuhlungu
uyazini lento ngikhuluma ngayo ile mina ngiyenzekalayo manje abantu bakhona nokungibiza kuthini kuthi hayi lesitudla lesi manje asakhona ukuya amashopa asakhona ukwenza next. Okay, into yangithusa kakhulu ukuthi nje umama ngomzima ukhulupha ubaloku aya and then laphayani kwajina lokho kuthi nase eminyango endlini angasaphumi or ukuhamba bahlele mantrasi. Okay, wadina nje wazishonela ngoba usizo is not like ubanga hamba ubehamba but abantu bazokhuluma but mabamnceda umuntu abakhona ukumnceda. And then uthe mase ashonile lelanga ashone ngalo ube like ngakhombisa let's say ngikhombise kam even though bangalingana but ukusuka kulomzimba wavela kwenza ngathi ibhaloni mabathi kwavela izandla zathi inyawo zathi ngathi umuntu ufuthiwe kanye kufana nebhaloni. Okay, i-funeral cover lesibesisebenzisa engeke ngikhulume ngegama ngoba yabona ngiyazi ukuthi kanjani mithe mayibizo yokwathuka ne-owner yakhona bonke abantu bathuka ukuthi uyomhlola nje sayaqala ukuyibona hayi bona bathi or babizelwa isidumbu esinormal. Okay, then hayi kwafanele ukuthi kubizwe netraka kwabizwa itraka like le ifana nobuLouis or elerinsi leya yabona lethe ikanje flat ama trailer flat yeza laphayani hayi kwaba njalo bamthatha wahamba even nebhokisi nje kwaza yona nje ngoba libelingeke lingane ehecheni yila yazi lento le yaqala ukungidla khona deep down ukuthi yabona lento lokusha ukuthi into eserious kakhulu kuthe mase kushona seswami. Okay, mina ngavela ngabalekela ipompo ngithi ngizoba ngibalekile lento le but still yangilanda noma ngila eGoli. Babukeli besuke bakaDukuza TV njengoba usisi ke esesichaza istory sakhe ukudlula kamzali wakhe emhlabeni ngendlela ayesekhuluphele ngayo kwaphoqa nokuthi kube khona izingxenye zobonda la zophuma khona ezizobhidlizwa ukuze kube nendlela ukuthi akwazi ukuphuma and noma esephumile esengaphandle abanikazi bemoto yamakhaza kwacaca ukuthi akukho imoto le engakwazi ukuthi imthathe kwaze kwafunakala itruck mayichaza usisi kwaba yilama truck angathi a flat engicabanga ukuthi I breakdown le flat wadinga ukuthi umzimba uhambe ngayo ngendlela akwase kuyiyona kwathi noma esebuya esezofihlwa kwenzeka okufanayo ngoba nebhokisi kwaba inkinga ibhokisi aye azange ukulithola kwaphoqa ukuthi ke kube nespecial yonke into yakhe ayenzayo kube nespecial ukungcwatshwa kwakhe wangcwatshwa ngama truck wafihlwa ke kuthe ngonyaka olandelayo kwacaca ukuthi ukugula lokhu kwamama kuyadlulela nakusisi olama yena usisi kumdlulela nje ukugula kuyena nakuyena usisi wakusolakala ukuthi uyithwele ungangikuthi wayehamba izibhedlela ehamba nabantu besintu kwasho ukuthi khona ayi ukugula nakhe kuyaqhubeka kwagcina ke kwamenela nokufa wadlula naye emhlabeni ngesimo esithi masifane nomama ngoba engathi i-high pressure yakhe yayiphezulu kakhulu ingehli wagcina ke edlulile nasemhlabeni njengoba usisi naye into emlethe kuthina ukwesabela nokuthukela kwakhe ukuthi njengoba naye eneminyaka emincane ethi mayibe yamashumi amathathu nantathu u33 usemncane kakhulu kodwa uthi usegqoka usize 50 emzimbeni so uthe mayibuka lapho wacabanga ukuthi no ake hambe aye endaweni yaseMozambique la ekusolakala sengathi khona kuneyinkunzi malanga okhokhovula beyinyanga ezingashaya ecaleni wahamba ke waya khona endaweni ke ayibalulile ngegama ukuthi iyona yipi indawo aya kuyona eMozambique wafika thola uncedo khona bamnikeza isiqinisekiso noma isethembiso sokuthi ukugula lokhu okumphethe kuzophela ngoba into ayichazayo usisi
bahamba bephela umoya kube nzima nokuthi ahambe indawo engango mhlambe engingayifanisa nokuthi nje mhlambe uhalf kilometer mkhulu kakhulu usuke ngasakwazi ukufika lapho okuwukuthi ngeke akwazi ukuthi athole umsebenzi ngoba umoya uhambe uvaleke ziningi izinto angakwazi ukuzenza. So wabuya ke eMozambique lento still iyaqhubeka wayesebona ke isidingo sokuthi ke akazame uncedo ke kwaDukuza TV ngokubona kwakhe ukuthi uKaDukuza TV uyabasiza abaningi. So yiyo ke into esilethela ukuthi size kusisi sizobona ukuthi ikuphi la esingancedisa khona. Kodwa ke sizoke siqhubeke nodaba lakhe ke usisi siza ukuthi since abuye eMozambique wangalithola uncedo namanje into iyaqhubeka ba useneminyaka kade yile khona eMozambique kodwa still ukukhuluphala kuyaqhubeka ukuhefuzela kuyaqhubeka njengoba esho nanokuthi abantu bake bemchwense noma bemgcone ukuthi uyakhuluphala isisu singaka sinje akafuni nanokusebenza kanti yena inkinga yakhe uyazi ukuthi akangeke akwazi ukusebenza ngoba amagxathi ambalwa awathathayo uvalekelwe umoya. So babukeli bethu sizobuyela kuyena usisi asithi usichazela nje kafishane asindlalele istory njengoba sethe kusindlalela ukuze sibe ne full picture sibone nathi ukuthi ikuphi la esingasiza khona ukuphi la esingalula khona isandla singababukeli be-TV yakwaDukuza ngoba siyazi ukuthi nina niyalalela niphinde niphendule. Ake siqhubeke nje sizwe usidaba lika sisi ukuthi liqhubeka kanjani. Siyaluza udaba kodwa ke kunento la omunye mhlawumbe umbukeli wethu azozibuza yona njengoba nami ngiyibuza ukuthi bakhona abantu engeke ngibabone abanemizimba emkhulu abanye babo ba flex abanye babangaphezulu even kwakuwena mangaphosisi wena yini ekwenze wabona ukuthi kumele ubhalele abantu aba uDukuza TV uzokuncedisa yiphi lento le obona ukuthi ukukhuluphala kwakho noma umzimba wakho is not normal? Mina kuthe after ukushona kukasisi wami ngoba lento le yinto vele umuntu like ube ngendaba emali or lazo sizakala khona kwenza ngathi uyaziba but yinto le umuntu bayazi ukuthi sonke si3 sophelela nje sishona kufana nomama sisebenzwe. Uyabona bhuti wami lento le iserious lokho ukuthi uyabona manje ubusuku bonke usuku mina ngisalala ngoba ngiyazi ukuthi mangathi lento le izozenzele kimi angisalala kufanele nje uyabona ngikhuluma ngayizolo angizange nje ngabona ubuthongo kwaze kwasa ngoba ngiyazi ukuthi lento lezozenzela. Sisters siyakuzwa ukuthi ke lento iyazenzela bengicela ke mhlawumbe ke mangase ucacisele kahle mina ukuze nababukeli bethu becaciseleke njengoba uchazile ukuthi it's a spiritual husband siyazenzela mhlawumbe mangase nje ukuthi ukunaba ngiyazi mhlawumbe kuyinto ethe ukujula mhlawumbe ube nendlela ozokubeka ngayo ukuze mhlawumbe ukuhloniphise ke kodwa nje uthi ukunaba kuze umuntu osibukayo acacele ukuthi isikhuluma ngani le uzenzela. Mangithi iyazenzela kimi ne ukuthini nje ukuthi uyabona mangathi ngiyalala kanje ngilale ne mangivuka la ngivela phela nami ngumfazi ngizizwe ukuthi ngathi ngibe nginomuntu endoda zisisa sibe siheve zisisa into enjalo mara into ukuthi kufanele ukuthi lento le ayizi kusho ukuthi mangibhekile kanje ayizi kufanele ngingalali total ubuthongo nje angilali total. Uyabona even mangalala kanje uyabona or nje ngathi buyangiphatha ubuthongo buyeza
uzobona mangaza ngiba wiki lento lela ke nami ngiyafila mayiza uyabona ngizoshaya ngevalo elinye li strong phela ngitshele bhuti wami ne mamela even nokuthi ngihlale la endlini lo mkhukho kuwami ne yabona ukuthi ngihlale ngive comfortable angisakwazi mangihleli nje ngiyabuzwa mama ngixolisa nje ukukuphazamisa mangase ngibuze mhlawumbe ukuthi lesi spiritual husband siqale emva ukuba uye eMozambique noma eMalawi noma into eyaqala nje umama esekhona ngicela nje ungicakise lapha iqale nini yabona spiritual husband ne ukuthi ngoba ngisasemncane ngisakhula into inganakwa kimi yabona kanti lento le uthe loya ngithi usomisa mashele okuyi-aunt wami ne uthe makhuluma ukukhuluma yona straight lento leyane mayikhuluma yathi wena umfazi wami wena nganikwa wena since uzalwa ila ngaqala ukubuyisa imqondo yami khona ukuthi kusho ukuthi lento spiritual husband wayiletha kimi since ngizalwa butomo uthi ngutshengisa ngize kudukuza TV ngoba ayikho into engayenza abanye bathi hey thenga imbuzi hey khipha ini khipha imali njengoba ngibona nje ubaba mthe mashana ngathengisa nomuzi ngathi ngizothola ukuncedeka kuyonke impilo engibhekane nayo but akukho manje nje ngavela ngasala ngibroke. Siyabonga nje ukuthi nikwazi ukuhlala nathi nilalele udaba lika sisi. Usisi ukhulumile lapha unenkinga ye spiritual husband and uyasho ukuthi makavuka ekseni uvuka umzimba wakhe ungakwazi ngisho nanokumthinta ngoba kusuke ngathi kade eshaywe etutshiwe emzimbeni akwazi ngisho ukulala ebusuku kufanele ukuthi amana ahlale ukuze akwazi ukuthi angahlukumezeki akwazi ukuvuka engakhathele ekseni ngento ezosuku yenzeka ngayizolo ebusuku nana nje ukukhuluphala umzimba uyakhala ngawo through isimo uma wakhe ambona naye indlela ahamba eyiyona edlule emhlabeni. Bengicela nje ukuthi usisi mase esizovala uhlelo uzokhuluma abeke inamba yakhe la azotholakala khona ngoba ula eGoli usizo siyazi ukuthi ababukeli bethu baningi ababukelayo abazokwazi ukuthi bamnikeze usizo ku spiritual husband nasenkingeni nje yomzimba asabayo ukuthi naye mhlawumbe ngase kwenzeke kuhambe afike la ekuthenini makwenzeka edlule emhlabeni mhlawumbe naye angabi nayo imoto ezokwazi ukuthi imthwale. Ngiyabonga kuDukuza TV kuthi nje izihluphe kusuka khona le Durban ize la eJohannesburg ngendaba yami. So ngiyabonga kakhulu nje nami nje nginalethemba lokuthi I wish ukuthi ngathi ngathola uncedo ngisizakale kufana nabanye lawa ngibabonile basizakala. Okay, inamba yami ithi MTN 071 063 54 18. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu sisi. Babukeli bethu bakaDukuza TV. Siyabonga nje kakhulu. Nguphumlani wakamhlongo. Sibonge nje ukusinikeza isikhathi senu nisibukele okusho likhulu ukuthina ngoba ngaphandle kwenu asilutho. Njengoba namhlanje kulesihlanu sizoba la kusukela ngolesihlanu umgqibelo sizoze sibuyeleke emuva KZN ngesonto sizama khona ke belu ukulungisa udaba laseningizimu Afrika neinkinga zakhona abantu ababhekene nazo. Babukeli bethu sicela njalo niqhubeke nokusubscribe njengoba bengishilo ukuthi ngaphandle kwenu asilutho siwutho ngani ngokuthi nisubscribe nalo lonke nje uhlobo lestory abanye abasenazo abasenenkinga siyacela ukuthi basibhalele ama phone numbers ethu akhona lapha yana neindlela esitholakala ngazo zikhona njengoba senibonile nathi babukeli bethu ukuthi sike sihamba yonke indawo wasigcini kwaDukuza noma ukuphi la ukhona usithumelele incwadi usibhalele noma usisendele kumakhala ekhukhwini siyatholakala usisendele ivoice note ku WhatsApp usikhulume usichazele udaba sihambe sifike